Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi-ke uma ngabe usamosha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana, cindezele-ke ibhathini u-subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezenzakalayo-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza kanje lapho uthi ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje nje ukubona ukuthi ngibheke 50,000 subscribers laphana-ke cela ungixhase ngifike ngokushesha-ke. Udaba engilethele lona namhlanje lithi-ke ikhihle isililo-ke indoda-ke laphana-ke insizwa-ke laphana ye-ANC-na-ke laphana emva kokuthi ithole ukuthi-ke i-ANC na-ke laphana ikhala ngaphansi, i-MK ihamba phambili e-KZN-ke laphana-ke. Abantu-ke kuthiwa-ke bese bekhaliswa nawukuthi-ke ipharishi labo ngoba ababesebenza-ke bengaphansi kwe-ANC na-ke, bakhaliswa ukuthi mhlampe kungase kwenzeke kuphele umsebenzi uma sekungene i-MK-ke la e-KZN. Kodwa-ke mina ngifuna wezwa ngempela into enza nje, ngidedela ividiyo-ke uzibonele wena-ke ngawakho-ke. Mhlawumbe sicela kulapha masiyibonile le vidiyo ngene ma-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Seguro, cara!